Hello. Check. Hello. Check. 1 2 3. Check. Community perlock. Yellow. Wait. Which key, bro? Which key? Say. Don't. Which key? Can you Jumai? Can you Jumai, bro? No, bro. Don't. Can you Jumai? I'm gonna come there. I'm there. Oh, I'm talking. Yes. Tuh, community. Which key? Say him to. Oh, I'm dead more. I'm dead. Please long. Kahahe. Oh, ada yang mau duduk kibul siya kan? Lu long ni. Amang na buo bahasa net kamera. Please. Are okay. Kita lami dah koi kamera. Change kan koi shot net dot. Oh yes. Tip top. Thiastiness. This is working. It's working now. It's working. Tao dapat ki net uju ki yo du kibul biang sai sien. Ta. Tiếp chậm không nói phi lòng. Chơi khai nhá. Thanks so much for tuning in. Okay. Pascoman. We have the Pascoman. Ighalian. Nangzai. Hello Bakut. Yes. Hello Bakut. Yes. Oh yeah. Hello. Kom ni. Oh, sunat kini prolog sungi Ulaiwan. Nangzai we anyway. Yes. Thank you so much. Banlum. Oi ba. Savio Abshwa. Handu ke Abshwa na ni ke painting ba ai ba Savio yang mana Abshwa khniat. Abshwa to. Na ni shwa ya tu. Alright. So, baba Savio mana ngasngo pumat bah ba yadai bat kini ki training bingi jupan long na wei singi shkoi but mana I Savio ha kani training ke ba Iwan bat ki babon ki pro ki Iwan ra nga kani di kedur kebat dur bulat ke ba kadang nanti habar ke baik deh teman Andre kani di ka painting ke ile iju paint ki painting ke ba ler kani ke wain kita ke paint te khlusibon kalau ada ki detail berki pile kalau along tikna ba. Thank you so much Savio Arts te dan hapo Instagram bi ile yang try po YouTube ri dan hil ada imut ban sedang ki video sungi te ka amsim ha yang pile kuning sngo ngus ka de suburam ka de te bat kani ai kan long ka jingai musim ru le se nam ta ji bobo nang te ki ba don ni ka sap ka phong ba phim dei ban plan ai ka sap ka phong ko long ni mo this is so nice Richmond you ya iba Savio to hani jon min ngakwa ban de compare kan ni live teng kwa ba la don menu ba kwa ban join ni live jong ni ho yo ban he nia ngan sa ashpang kat ki ba kwa ban join lang ti
please DM yang ah po Instagram jonga nang ba ngan yo ban send ni pi kan ke link ke invite nang pi pila ban join nang ni ti kini nu ba kwa suba pila ban nong hang ni nang ba ngala ban sha pi jan long kumbala jan du kibel bos so pi nu mene ni ki jan du kibel sha barit bana badeng ngan ong ni ba du ong ya du ba he mo kitiar si sofa kadai ka si kha cho khulung menen đạp si nam te dang ya sei ki tiar kitar bat ki babon bha te menen dang pai kamlut te dang sia sei hani ki babon ba ki ni sorong thi dang yel krang ka yeng kesem nata what's up my bro yes everything's good was hanning oh so tara ban yo kenu ibakod yes kubishbon pp1 te pila ban ya yethu hani kalong kumno ka jing ya kenu mene ka session mene ru prava em channel hi te em bo regima hoi prava kwa ji ku ji ka mai te wow I don't know what you're talking bro ngala subscribe so zero lamo yes ni subscribe tar be hello bakut sumai bania bani subscribe itu baba mo Rafael 12 nada hello bakut yes kumna filong sim layo kino ip mene ish thank you so much arki riway ibala ibawan mene hapo kuwe ki haka training jungi pisha live video page live video badeng do todong ishalle live step badeng tingam dan por na marba ngidang ngedit kun ti bani page live ti jinjar ma tiri ladiru ba tang menmit kuni kit la thia iklung mentaru ule thliamet we bahe te ngala ban pelip no kono ko por de ba jar khat kumno le thlia nice kuno pilong hirap lang channel jong bos ngamnang banle monetization kami le di pila don ya ka shejar subscriber di kelas pila ban apply no you AdSense account job you pila monetize mo pinai mobile number jing serve you ads ban paint mural oh serve ads you are wanted you are needed pila ban le na po ka you jungi na po ka account ka jungi ru ka longi lani serve you pila ban try number pi ni pila ban yo i perlok chong ni ban ai le si badan kam ban paint mural mo lebih dan kam itu bakut gift jono gitu tu di gift jong ka kelung mo Kublish mon klan ai topik no menta tar bos ta topik tingam tip taman ring ni song ni happy belated birthday kun jumi bakut blin kublish bon to how was your day oh it was wonderful meru step nya bon kam bat ki kun tingyo ru bani shondor baki kun nomor penting sing kamanen di meneng yo bani shondur tutak ante po hapak mengi kedobo nagi perlu sing ante te bat kitu gede ki kide ki rukom bajule hi por ndam shwan dai jingi de mjuran ada honda son dai ba teman de por jingi mjutep kita li shondur shalum shawa timentala pe li shondur si kharu yama te sedia meng Instagram fi kwa order painting S4V10 Arts mo perlu Savio bapin ni kani Lojmon Savio to backflip si ka backflip seperti laku I speed ni telah jot bet I show slow no speed just slow I will do only slow mo even my backflip also will become slow mo God bless you and your family bakut yes bakut pisngu kumnu spang sarkar bat ka green foundation spang ka jingshna Dutch resort ngampaji menu-menuru bakum kani ba kinya syong ni syatkan bikin ile lani bikin ile manong bikin shim serious hadu kani ban shim ya kani ka sinjam bat kani sin ke ba ngomong iksin ke beningkong tenri kan di kesin ke ba lani ke rukom ke ba hampir keniat ke bikin ile batan bata jong ka Mariang ke baki ki mi shukmat bani khun bani da te kalong ke ke ba pen du mensim lada don ke jing le bam sinyoi ke Mariang
tien rei ru aku juga por kalong ba I'm simpat bandon menur menu ki ban yeng nomor begini juga tech foundation green tech foundation hi kede ke bala jule ki kam yada mariang nadu ki por ba buca buca nadu ketika marham valley ke bajaman syam senem ha ka bagdon gejing ti lum ke bala ban keta itu marham valley itu nak daw juga ki flag naki bat kila sange no ya ketuka yu ya ketuka jing ti lum ya ketu thì cái đơn ki bentai ki kile kila long hakmat pa bede bekani ka jing pen khu ki wa la long hanong stoin met ki we ki bangam dak mau pa nu teman dei kila persang bun ma ki banwan ra ya ka jing penne pensa ya kamar yang ki bro we tibat ki mariang hang ni hapo jelajungi kum kawa angti kawa umngat ul dangam bakla tibat ki kila le te ngasngo ba kani ka jing don ke jongki kania kairap ba ban pen kendet khia ki babun khamtam ni le ya ngi ki pat ba ni kong surkar apswa kebeningo ngi pat ba bukumnu bangi de ban sumar ya ka perthai ke mariang kemudian sumar ya ka tak saudong sokun ke jongi la kalong kilum ki wa bat ki ti bat kani ke jingshim serious ke jongki ke jinglong ngamong sim serious ke long ke jingshim khia ke jinglong long no umnu ke jing hoi mo kimat ki jura ki ba pher ki dan halala ke jong beta jong jing non kam tien re wat ka mariang ru ka di ko wei kam dei kala di ka wei ni ki ba don kam tam na maklam ka mariang hai ni kum ngin nong ba ka di ka ba itanat ke jaka ni ki lum ki wa khasi jong kum no ki long ki itanat lada ki mariang jong ki sa penjolor no ti bat ngasngo ba ka ba ki le ka long ban pen kendet kya pen kendet ban riyo ngi ki babun but I kalong kum ka jing hikai ka jing pen kersiu thia ik babun pring jongi bangi de ben shim khia yak imlang salang but ik amar yang kum juku juku por to sa share nam channel jonga ba kut bon yes to ki bakwa ka ban join live pan ngang ni ngini le live lang ni pin mi ang screen ju ni ngini ya le live ang ni tama sunga bdi menga po ka Instagram jonga kuli bakut ni pi hanong lum ngam yo kren da yo I sa sisin sa selfie no ba kun yes tip top selfie sel ngaru biang mai mo siono pi jing ki GTF tong la ngla batai pi matan hai ba kut kum no pilong yes ba kut play pi la ya thu Lisbon pi phang sweater khriat palat na situ hot ka sngo khriat hi la da ngam phang sweater nga so khriat hello ba kut and hello everyone I sok mo ay so nice to see Baba Sokmo here. Yang no ni hello Bakut and hello everyone out there lah boleh. So, hui ba kajaka aku surok. Hah? Hey bro, what's up? Oi. Hey. Hang no. Kaligam nu ta? Ni tatien lem no. Weng shwa. Ta. Piru. Hi kat. Ta le tanga sa iyo biang. Bro nga kadang don live pikwa join lang. Live YouTube. Tapi sih pang to san minute na. Nga keren berpi hang ni live itu nan. Flop show. Bro. Te syong good night ki pelok ni kan. Sha. Pe mama kin pam. Oh yo ini number. Okay, pwede. Balik number po cuma. Ya, bon mo kisamla bawan calling ha. Cho ini di mama kin pam lau murong na po Janta Hills district di pikwa banong yu kinong page jongi. Oh, sa Bamba kejam, jor. Rồi, nata what page phone hadu damit. Ma kata bedon kam what page phone hadu damit yo pang gikmat pang kejingi mo yo thut. Kedai mah. Pipi let life you bakut.
live yung usually live kami kanya po YouTube ngakwa kon lang pi tama pi tre tan nem no mo mali Saya you next time Pat. tawan kanya shuan ba share ngai pi ka link po WhatsApp ju klik be to link okay ama IP ni ka link mo dam dat up si bro am nian asyon nian motok yes tong layo ko tu shimi pi ka ni he KYNPHAM Phi thiamit do dus thiamit do So Phi thiamit klik dalam sudah paham. Di to klik itu ke link klik itu ke link dah ngan haweng sha tu em Wang Shao okay bro ta so we have Kin Palm Lam Wrong joining the live Kong Trash aka Kong Trash joining the live mentah ngani page join em để em join ti oh no Aidan lawan em join si bro join si bro join join okay I'm that more oh tak lawan add to stage come on bro bro ladies and gentlemen we have Kin Palm in the house baka bamjar chat nice Kamsa. Huh? First time le bang le kum gini ki stream. Huh? Hai. Bro, biar benle bi man kapor up ngan kon lang no ya mamasok mo. Sino mamasok mo up. Mamasok mo dan ay hapo ka live. Kon lang mamasok mo up. Tas ay ki comments ki yo. Ki comments, pipim lap comments mga ngan shim nga koy pa koy comments ang pangay pi. Mamasok mo please join the live lada DPE yang ni. Apan peningay pi ki live mo. Oh sorry ki show comment stage. Apsha akan lihat kumnuan peni. How do I show the comment? Oh, hello? I think I can show the comment. Amo share screen. Amo how do I share the screen man? I don't know. Okay, I think I can. Oh no. Amo em ngati ngai ki comment tang ba nam ta jong phi try kan ni ha try kan ni top ni kai gitu bedo phi ini Goy mi la mira jeng ret la to ira boleh mi se dekat tu ta ma sule kom ni ban UM ban ibha dengan sultan ko hidin ko mo sultan ko hidin ko te kalong hi so ini ibanil yung kom ni hello baku dan hello everyone kato tu te lai dai sok modur yes sok mo tu iwe tu tengam sutu imudong kumnu kajaka surok kayak gitu boleh pikir Hisusu film ngasok nga ba film sto say gitu uy ba kajaka surok kajaka okay mending ngong kumnu entah kayaknya ni iba sok mo manda lah hit bahai ba sok mo sing the im YouTube enjoy kajaka kesurok kejaka kesurok amo ngatrai insawan ni saja ni sekarang yo amnian nang tade ini we bakut ngan keli pi pak keli ni bro asyaniat
Mlong ra ban calibration ram. Halo bakun pidan ayu benong halo kejingkiran badeng dok tedong sepangi Kristan. Pidan ayu pi benong ong. Bro, Ngam yus ngau ta. Kran yo. ngar kami asngo dah kay tip ngar. To nang Kan tade ni le kan ni kran ni. ba pen-share lem fotografi channel jonga to kani lawan pen kraw lingdo mo iba lawan mene iwan haka we niki workshop jongi ti pila ban page lang tu bat ban subscribe ke channel jongi oh iba ni lidang don hayeng ya brio oh please so sorry tamle le bani li num yo ban join it's okay it's right Kana da ki. oh Mickey Lingdo Akshwa MICKY Mickey Lingdo my brother Shwa Kana da iba jelau. join live bro Kani ka you ha YouTube job he. kani ha pa channel ni to nata bakun ngakali ne phi hatu ki content AI music ha YouTube monetize ne em ong phi you kun pam Ngam tip. No idea. AI music te akajing sya kat kum ka kami notification last time kalong mai ki AI hi phinom la ban monetize tin reh bai de AI music tingam nang banong la ki de ki paid AI version ke ba phi da sir ke pisa ban create tengah try galak ban long tin la ki de ki ba ngam tip ngam pat use AI music ngam nut banong tamalong dar phila persang sisien thap jingwa AI sisien monetize ka pe kalong nem la kalong ti phila ban le la kamlong te ngam dan juba pa do kumwe philich ai mene bakut ton klino iba ba kan pham philich iba ba kan pham mene Mane. Nalai shi gajing pots new. berisngi Mas pots new la brush ni. Long dan musim ra ban try. Try la. Ngala ai man sim pala di giveaway yam. Dan musim so ingat. Fini we bam so kong bak kong bam kema tu ko video bak di kong tiao kat ni temen lu da bam so bam mujem Bam so kang kong ba kan pam bat ka kong bat ka ba. Omay lang gawin. Bat ka kong bat ka ba akan mau satu gawin ke video baak da ikong tiyaw kan ni temen ro da bam so bam mujam. ngam kenal kata Mau. entah deh oh ini pi bos kadang be yang ya brio Uff. so sorry our deepest condolence na bata jung tayo alinyo bish bo na kaway pakapor mo mabasok mo next time na tadi hangi bakan pam video zong pi bak team the best palat very good videography and cinematography give it up bakan pam and team Chiyong. Thank you user HPHX I1QF8P. Shay Bino Saying. Mdon ra sini. mamakin pam ngamla klan merki ke video kong trash jong pi Thank you so much. Si Doris Tadi- Mobley. kin pan hi kan hilak kerteng bro kin pan Nga abun kerteng awak kon Jepang ikut do kunpan kumpam do kebun pelat kerteng nga pon sengat balik ha mentah lak sengai nanta sengat ha kene kem nu bro ki balik YouTube lak sengai nanta hana sih sengat dus pir sengai tapi kalau mentah beli sibun an yo mentah sengai ka Jepang compliment tambah da yo lok pat lak rai kop pat Mano ma? Jadi nga kamlong da nga alis la kumno nga ngadang mentah dia mentala da bitholi ting aso kumang lanang yo ngalanang khamkiu pun man kawit. bigat no kilo entah bakut Mentah ngani kamtai sanpusan ye. oh okay Pi das Ndru Popran 68 to 65
Snar bro, snar. Ba. So anyway, senai sedang itiasuk mo bro, P ki bos bakut. Oh, okay. Johnson Warjeli. Tu. Chano ikong trash lock jong bakut. Ai lok jong marang bak mder jong ah. Hoi. Lok jong marang bak. Ladap syai. Ladap Ide itu cuma ladap lah lalu. besar. Ide i. Kong trash ide side chick jong bakut. Affair ah. Ide side chick jong bakut. Kung trash ai khun pi, tu lai kli biang. Chano khun pi. Lak thep biang spok. Lak thep biang. Ba. Berdekai pala takraw. Thep biang. So nice. So nice. So nice, But- so nice. So nice. Engi Hey. snow nga snow kumbang ngalek podcast biang ta. Đây, Ha. ở đây biang cái này là đây cái live podcast. Anyway, nice to see both of you. Big fan. Jackson Likha Den. Yes. Thank you so much. So nice. So nice. So nice, so nice. Homeopathy in hang ni em kan ni em piang ba bakla spelling? Oh, ndere HOMEO. Kedai HOMOEO PATHY. Amo dengan da type mo homeopathy. Perlok ti ngidang yele ya ka way ka. Kumno humta. Kadi ka jo ti ka you ki spell both ways to bro. Em ki bapa pa Tama mo, dingi ki kedai- om tada. Kadai mo tamam nangong em namar ba ka syong nga try ha ka haki ayu. Nawal ba kot slaro. Homi ba ngirung baklay katay. Like that mo. Barong i baklay kata. To perlok kai ka bingi keren hang ni ka jing sya ka dan kuwi ni sya yele ni ki program ki project bo fair ha bede bat ban ai jing ayu ban ai jing tips phang jong ki awareness bo fair tike ba i ba kan pham bat nga ngi nang ile menta ka de halor jong ka ni ka ba sumar dawai humyo ngatreng gidang blai i ki video ki ba ngla thep pi la thep ne bi pham Ngi la tap YouTube. oh bro ketu binash mi ne Ha, kedai short film. Nang sudah tap hang tu tang Instagram pat Instagram. Kemudian hapo YouTube di filabak lah. Em YouTube tangi la biang kan. Anyway, kedai ke bingi le kedai ba. Ni snai ni ki video ki ba linkot ki la kalong short film la ni kini ki ads ni ki ba berit habedai bat ka homeopathy ba kumno phila ban opt kumta ka shim jing shim dawai ba ki jing sumar homeopathy namar kedai ka ba yarap ipi nakhli ha kujat ha ki jing sumar go per ka ba khamper lesin ka alopathy teman re ka bala rumpat banai jing kwat ha kaju kerukom dingin lagi persangi kata teman de dan ki jing duna hani hentai ke bangi haban ri upload yang hadin to anyway bang up result class 12 menta within time tharai banyo part time mo shlong izinjar bha banyo kam Part time job. kamon siao pi ma Dang up result class 12 I penjo part time job. Part time job ani. Dan ni lah part time job. Satu shalong na siya yun eh. na tharai Ah, shlong Shlong ngere na ke yun. yu baby ikwa Tong pi kan pi bedon na shalong. Kaya di part time job kila ban le. part time job te de pila adon license te rapido Rapido, Blinkit, delivery Swiggy Swiggy kita hai yuma. kita ai ki bala ban yu menta nomor ba Dan kumbakalong hite kan hi ba pinong ba pin kwa part time ka bala ban fit kat kum ka por jong pi ka bala ban fit kat kum ka jing subin kam jong pi nomor ni men syad ong part time job ka itang bala misteri bet
lain yang kata amdan ko iru Ni sai mental thap, sai jan, sai yeng. sa khang yet ra mau Hmm. likti saptik tang Ketaro, kita part time kita ta. Hmm. hmm Mentang dang bul lagi bekrek kenta ai baterai yum. Miki ha join ke live lah program you oh di kamai bro kamai Ulai sai program you. seputar kemak kau program you oh di judge dancing competition seputar kemak all Ulai the best judge bro all apa the tang best yele di menang bansan. ngai dan live maka bukan paham Ngong Gua kumnu nang bidang ini ya kumnu judge te tang yele di menang bansan. nak deh anyway to Dom. ini bang results class 12 ti bahaba ki apshwa lari habis mutu Let's bertidan try happening training. Beijing yes ki training dan Yes, kam let's try training prepare pila ban yok ki free training ru jong MSSDS ki bon ki training. oh So hagapor class 12 class U you should acquire hide ban dan kam a skills lot of skills. Skills kere hide ban dan ngano kam. Ngaru por badang up class 12 ngalai mobile repairing ngalai ta ki mobile repairing ngalai ngalai public speaking ani bontli so many things I want to learn. Nga por bangalai training am ka jong mobile repairing apo idom ban tono hikai. boleh Namar ba nga kwa ban learn ta ban tips siya kumno ban kamay kumno siya ban shna mobile te uong tongan ngan itu nga IP ngan IP one tips ba pila ban unlock ye phone jong pi and then you can earn pila ban kamay aspa laispa tu om ngan batay la siya om ngalong excited ba lalong excited kumno ban tip kita tips mo kumno ban nang kita tips masin po la siya batay theory la theory kumno batay de theory de la kita ngong like hikai praktikal mo balay ban hikai theory uang balay ngustat pana ngong der bus ngustat na kwa ban tip ta nga kwa ban piong ba pinikai ng kumno ban unlock kumno ban la ban unlock tang ban supuli de theory hikai ba de praktikal kelam ngathit ki nang niam ti ha soldering bapak ki bakut nang niam pa menang la tang hendet ro Tekamu dari banang tekamu kata pila paisa na mobile kin tatem yo pele YouTube shui. em kata ke skills yo snew ki phone kum to part time ngila ta banda Yes tema kade taruh. ha tang batang ke screen dum nang da ban fix kata dai ba shini ki bun ki ba batai ba de theory ta dai ki dai ban ai ba de ki practical ki bangila shisha ban nang kan Le ban pendan kam no ken. ban pendon kam le yu kita certificate ki on ya want to exam ban shim kita certificate on le yu kita certificate bang am nang klim to exam la lai nala dom ta kapor so namar bang ngarang mut ngan field la class 12 namar ba por beto result ru ani asngo ngan fail ba nga la o ye mela fail ba nga dan workshop ngapor ba metrik nga mga ngalong tu. Por metrik ling so mangan pilot borokhay em kam ni borokhay kabaningkong hi ka maths. Ngana borokhay bi ngan pil ka maths nomor pas mak tu por kari so po ingi. suppose Ngayo ha la ti ngai la temen ha la temen le pe chung ya ngam dai so po snem ngo so po marks bari ban pas. takin suppose mak kamut pila la slam kin jung pe Kamle embus tidus ngale ko ida kabon. o pi dei jong ke CBSE. oh CBSE oh arang Ti mak hatu kapor yil kari so po tingayo so po tik pas mak Sao thích ngayo. Pas yang dekat le pi suppose
sao phô đang biếng cũng nu cái practical pat ki ai nè Ke na praktikal kan. Ya em praktikal ki ni tu apa. dan mà Na praktikal em lah. ki ai kin ki ông nu internal marks na cũng na Internal marks. Ngam kan mau ga yung idan internal marks nem tu kapor. thì một Ngam video kan phải sao mau phô tang take sao po be take be ka tu ling la perkat be ti tang ma ka sung stia pat ka long ma ka mats ka di ka banga plot tam na bro khaj na thai nga de ừ nga de we ni ki brio ki khna ừ ki ba puli ừ lendet ya ka mats ka ừ ba ừ be bit sak kum tu be de yo tu jin ken tu sak puli lendet be su exchange tagi number à Dia ừ tiki Pythagoras theorem yure tiki gitu lite ki ba oh di algebra ti shbulil ndat be ti ừ tang ba ka bas tenat pat kelong ba minta iman kimi jonga di MSc Maths hikai Maths ơi bro ya ya kata ka mga isi tam kata ka subject ni minta ka haban im baro si serta si thì cái một cái cô chung phi cái năm cái nong cái bắt start cái way they Basta bắt ko no start ngaro maths way they got big kali maths no basta em kin bit cái gì long cái mi chung phi David si way itu long biang chung ya phi kan David sangat lah siapa mi YouTube itu ni ừ jonga ngarung yo arfusal da metrek cái ah maths aku saw tu kamu kataron anu le di pasmak lepo arfusal pas mak arfusal oh aku saw pasmak ừ tadi ngayo dia aku arfusal mengahi tadi arfusal pas mak tambah ngayo internal part ah kataru ngalai sign tik tik ngalai di sign senar tapi pas biasa ya oh ada BSc bro dap em BSc bro dap BSc perlok daya em kan đã mau em đã đây ngam hay là đêm thuộc bà ngam đây ru students ngam đây science students đây art kamu students kamu tapi pin konli ta BSc Bachelor of Social Content bachelor of yes kadai kata BSc bachelor of social content bisa berkat dialog gini mas em kalau kum ni ngam third year jong BSc ngati ba ngila ban kamai ni YouTube ah third year na BSc ngati ba ngila ban kamai ni YouTube tengah ngashu ngaju edit videos ma nakatap jong mukul tu ba ai por class 12 te don ba ai tablet jong mukul tengah kena bakal laba lava hoy ngasai edit videos ah sang tu ang ta ah laban kamai kum ta ngan shushna tangki bashna ro kitu ba mi sentiu kitu ba mi tu itu dah cucu gitu tap kan apa YouTube hoy tap apa YouTube lah nhìn ngam tip cái shoot tap bet hang to dan em dan views dan you dan dan này nang tapan arjar kapra kayaknya arjar kapra ngong tongan persiang nak di vlog ngalek vlog hmm lek vlog na daradon tambah ngam nut la ngam nang raban keran lek rain ah menang raban kam nur raban keran menang raban ban mi kamera ban keran baik kum to darang hmm shooting shu art ki background music tangum tai no stories hmm nadap nang tapat shna no diki spoken word poetry talk hmm poetry record nang ta lek ay voice over nang ta bro lale lut shu ak tang ki video kum to nadap nang tapat point no segerap thọ rap aku tu por lah kam yo attention garap ah hai ni thọ rap oh lah hit ba and then from rap pa la po comedy ken la long ba oh ke biang mar ba yo hmm ki bru ki sngotonat dengan le comedy hmm ta yo attention ki bru ki yo bon views ta ka ai hmm le comedy na đây kamu pihak benai kuble ya ka tablet dokter mukul hai hai ko blai aku tu por ani
Martin York tu ketap lech klau lech kai football ring kita Nakatak man. kita gitu anjing lek beat tu lah. Ya kun ya shot Bruce Lee shot kung fu ring. Uff. Hang tui kadai that is the first step. Hang ata kata kadai first step banga long curious kan namar bang rang mut mensua nila ban edit tangki kidur kan. And then the yo mar sin yo tu tab jo mukul ku don boy application iMovie emang to. Ha. Nila mau ban edit video ro. Very interesting. Nice. Nah, Odi ki gila ibun ma ki ba komen ni. Amnet ngan iyu ngai pi. Apa ngan peni ni? Bachelor of Social Content dera, Bachelor of Social Comedy. yes. Nice. That's anyway. I don't think either of you realize this, but just by being here, you've probably given someone a reason to keep going, and that's bigger than anything. Oh, thank you so much. We didn't see it in that way, but thank you so much. Ishad man ka like ishad join bhai ni ishad ai ki jinkali ishad ai ki jingbut ki baper ha man ka life idon make kulishibun iba ni kong ka ba day shalendat kulishibun ya ki sembo jo berkat jong pi bicara musim jong pi mo ti mo si we de ya ka kam jong pi ki khot ka kam ayu bakut ngal ki khot ka kam kai Kami kekam kai teman ni kekam pin nong nak kekam YouTube ngam nang oksu lepi skap so menong kekam kai nomor kede keban pin kalau kekam entertainment ke menong no dera kan paham Hindi na tang ban entertain hangatan marway. They ban entertain ban educate. It's a lot of responsibility kan. ban I value ban I kita ro kene Ngara do mensuaro ngarsa ong ba the content jungi the kam I value ai kemot. It's not good. Should give value. kede Nimdera ban ong hangiro ba kadai ke kam kai. Take it very seriously. Shimba very seriously. Ngana do mensuaro I take it very seriously. Ngala ong IPM porbawan first podcast jumpi. Take it as a business man. kede Senem ngiem ki ngai kan. Martin penmi kita contain business kira ong it's a bad word. Ang kadai contain bus new. Dia kayak ulah business nga. Dia kayak kita business kalau orang baik so negatif ta. Kalau business anything that kadang kayak iba pilero kadai business ta. Ma. Ni lah dom de gibru ngi ba. Meta dang nang pemi ni ka video home euro ki ong pinang tang ban promote pinang tang ban ayu yung ipen mi ki video ro entertainment purpose kum kita music video kum kita ki kejat masing ipen mi ban entertain ki bro tang ba ki don par ki videos ki ba ki don kam ban kamai don par ki videos ngi la ban educate and also bang la ban kamai ngi ken namar ba the tang ban su entertain ru kam long ta. So hangi tangi long baik kumtang yong there are some videos bangishna only for entertainment purpose like the one I advertisement ki brudo the one I promotion ro nginam la only for entertainment kidan pat only for promotion ban kanang bangin la ban sustain ken ma kidan kampanyang da kali kidan kampanyang da ngimla ban bro kedai ngaro ngasngo hap kata to asyan ni wi mo pe yes gila bun pha kini yang ni asyan amnet di bun pha so sorry ngala mislut kini okay ton chulet wud mo seviat makan pham chaj ba pinong tip top
Savio at mane di bawan aku ini train jungi ay nga kani dos bet. La iyo tu. Ka bullet, ka bike, ka painting. La gay dakai na gay. Right. Ay nga mane ha you one workshop ay ka tu. Thì anyway kini ki guy tele Nova J. Oh, so nice. Pending love Pending story love mo story yo mo. no marang ba. Ngan ba? Yes. Pending love story. Tiap semua bakor faham. Pidiki Legends John E. John ki legend Bamso ni kan tu kilo. John. Bamso kanu kilo. Ngaklan ben bamso. Biang Ar biang kilo biang. sarai. Nanta de ko bakan pam stu juwai bun phale ki ba join company den em. Company EU. Kip shu. La jan yo ksiu nem kong trash. Lazan yok. Siu lazan yok. Ni invite lang yung marang baru ban kham song shit. Marang ba dan kun redam jenjar pam. Jala miet dile. Super sang na. Su try kan. Pipat si EU jung pe. Ikon la Kun kya nak di kata. Atia. Hmm. Ini dapat idur kemat jumpi bro arngut tidang I kerta po sampus nem do. Semua kata. Kemut you deh ka thau jangai kani ka jing thau. Long hap pimut benong ba la ikop ingi bangin day sampusan dama pisuong bangi dang day sampo ne Em kila itemen ni aku. iman. Kila itemen ni. Iba SQ mes nga. Itu. Iba iskio mes nga, Ngaram na to. Move on. Hi. Good night. Le bro mo. To, good night. Nata dawai knai. Very good. Oh, yes. Took away video. Thank you so much. Yano pin mi lucky draw biang. Bro. $1 million question. No more. Nah. Last no. Kalakot. I am skaway ka. I skaway ka. Ano ka GCB kaway. Em là nghi lạ biếng như cái số. We kami have show. Kato cái đây ka once in a lifetime experience and also a big lesson na banta jongi. So we live it like that. Nhìn ina tahang to. Này bunia sure. Này bunia sure. Em mình cứ thu về lạ long bệnh. Chapter close. Setengah at least play persang. Toh, nang tadi part time job ha hotel bun bha. Oi dan jubab itu bemane. I hope so. Hopefully so. Bakul bakan paham kat kum ji jong pisia hatu ngi don kam ke degree ne ban improve ki skills ke bangi don. Kam ke degree ne. Kam ban improve ki skills. You don't need a degree ban improve as in which is more important? Oh, degree don't come ke degree skills. Taong siapi. Dati ngong bro arteli namar pilit kelas, pilit school, pilit degree lese tang kumba riu nyau kenta prakenta du kesisngi tar sejan PhD si sandi PhD arsngi steo PhD nang ta tang riu kenta nyau kenta pidan ku institution like nang ta pidang don kapor pin improve skills jong pi la kalong hayeng sem lani sige we gibenta kidan ki kelas tang ar kenta lai kenta dan even hapo ki institute jong pi kidan hi ki no se ki jaka ba pi pila manle kidan ki vocational courses ki vocational training bat ki we ba pila manle kidan ki babon ba ki lada no ki co curricular activities kumanong no ki batang institution pila ban yo ti ngas kajung songa ti kalong ma ban improve ki skills pim dadon kam ban no ki degree ti Andre bapinyo ay degree pihap hi ban i swagi skills. Very so nice.
Nice, nice. So nice. Nga Thì tanga cũng ong được, nga xuống tanga được. ong nga tanga ong kasong ha ka kasong shwa happy holiday. What are you? Pide bandon ka awareness shwa holiday. Hato pide shubo de pide ki briu ki ba uh, kiba trim, kiba best, kiba nang siya kakot with you pidon kam ki degree. Pidon kam bhai ki degree kum kam jong izem don kam re ki degree. Pidon kam tang ki skills. Tang ba hagi kam doktor, hagi kam engineer, ni kinu kinu ki kam pidon kam ki degree. So the pinang, the pitip yele de, the pi ito bhai yele de pidon ka self awareness. So you know what you want to do, then that degree is very important. So, but if you want to be like us, the pikwa kumangi, but shina content, you don't need a degree. Him don't come with a degree. The pi let him get a So degree. says the Jong pi guy with Bachelor of Social Comedy degree. tagada ong ipim don't come right. Shupen sip. Hey, nga menta na ong. What will I do with this degree of mine? Ngan let you gini degree jong nga menta. Kasong happy. Kasong happy. Pidai mano. The pikwa iki kamba badon kami degree kill shim degree whatever requires kidon tambah ki skills that I think it's very 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 important namarba kidon ki kumjong ki nurse rote nursing Mhm. karang ki ba uh, na lor ba phila yo ki degree try to improve, try to go for communication skills, persyangi communication skill kanang ba haga kam jong pi kum ki nurse ro pinang ba ban the hidden communication skills you'll get more opportunity more you can pinang ba ban communicate but keep patient jong pil ni with anyone. So kata kata ka nakalian jong kasyong ha self awareness jong pi. Kede. What Ngapa nga do you sunga want? sukum ni? Nga sukum ni ading tu kay ba kan pam yong Mm. tibat kay ba nga le ni nga sngo hala jong shimet klong mag degree ni. Kawai kede lada pimpit hiru ha ka bay de ha ka usability kumanong no Mm. jong katu ke degree la pilat nem ban kam tu degree katu ngamda shime kum kawai ne kita ki factor ni condition la pilat ban kam nem itu ke degree kabangang shim hi kalong bet ba kanu ke degree ba fi finde ni kanu ke jimpule finde ka bay de hi bat ka academics ni kadi ban challenge hi ka berkat perdan ke jong hi ban challenge hi la pilat nem ban le Nomor ba kawai pui ke sin jam kawai pui ke kelas naru ba fi pidang red hadu pindla he kide bi ki milestone ni ki stepping stone ru ipi ba fi pen achieve ya ka jingnang jing start ka jing tip ka jing smooth hu ha ka bai day bat ka puli ka puthi bat na dong sedong de pila poi ba ki di ki jing puli ba kham he ka de bet halor jong ka jing la jong phi ban pendep ye ki di hanga hi education Kabaningkong lada pilek ikum ki professional courses kade ba pi pinyo ka kam ba pi pursue ki career jong pi tila da kimde hi ki professional courses em kade ba pi hap ban pet iki from a perspective of learning perspective ba pi pin yo I shu ya ka perthai kamariang ling ba to jong puli ko jong pi te taman re uh, no education will go to waste lada pi nang ban shim yaka kumba kade ban long except lada kal along शनि शताई जमीन आसमान का फरक lini night and day klai pher palat kata ka jingkwa jongpi ba jingpli jongpi dan kata la banong ba ka bakla sinya lenti manong no tinre ngam sngo pat ba kanu education will go to waste lada phia lada pendap hi namar ba there would be always something to learn manong no dan mikir ke ba pipio ya jing mentoy nong tu tingam tip ba kan pam yo jing mentoy iyu na jing beli ke jong Yang sarang nga so star nga le yo nga ngali pulis ita yam nga supay nga bon ki poram nga shu poi khana bar ki ba deshana hajan college kiba kiba play business kumta nga poi poram bat ki poi to khana bat ki kada da hangala dem da nga don ga self awareness na do por class 12 11 12 na do por badang rin then
ngalak ban save not to waste money king, not to waste mdera ban prinsip pisa jong ki me pa jong a. Oh, ban So we could have ban saved a family lot kan. if I have the self awareness. Dangadon kita self awareness ba no, this is not namar ba ni like degree ni nga like science balang like science society pressure ki ong ba Correct. the PO first division college science, you're a science Best bet. student. The PO second divisions, you're an arts commerce. The PO third PDK arts manole ban ayu kita Kedai. ni namar donte empat donte ba penskutu ingi gumta Kedai na ka empat duna donte apa ka guidance. duna palat ke guidance, duna palat ke awareness nuduk pardang red ni sngap ba iki ba ong mei pa. Oh the PO first division college science PDK science students tangal science students like ngasupas ngasupait kumtu ngapas klem pulikat ngasupait tu lah nga ngayo first division ba 12 first division Nice. takadaw Tengah takadaw ngaruh takadaw Jisha. Ha ong. nga ngajit iki course kita ka degree ru it's just I feel like society ta ngasung ndera banga Kuat. bang stu yelede Mhm. nga namar bang ngam tipra nga kwa you Kasi the lo don betul ka ke pressure awareness kan ndu bro pardang kile ketu kiya itu oh bro nanti kile nangar dia ikato lama. tarai kan you ba namar Correct. ba imei pa jongaro ba ki trai haki sol department ki trai sol department tengaro ko ba maybe mo may pa jongaro Bachelor don of sol Soil. department bachelor of forestry ken so maybe I belong to this field Kedai mo ma ban ngong lalong lo kadai ka keman ban beteng haven't continue ya ketu yes kemat yes ini me pa. I feel like it's a heredity there so ba That's right. bangan shimmy kata ka you so I go with that perspective pangaoman ngan you masin po yang ta I try my level best ban you ban but ngalik pulih forestry but I don't really ngamlong connect but ke nature ngamlong connect but ke but tau ding dan ni but tagi cloud so kiong inga ba Kamu kamu long pi expect ila di ban long Tarzan kamu. em ki expect namar bang em stay kilong oh tau ding ta oh tau ai jing ta oh benda you ta so la nganong pakat ping le internship shik arkan tang ni shong boss smith tang man le chondur yo way suntiu nganong le you le suntiu ai ngong ba Mad ni respect. Mad respect ye ki students jo ki first tree bro khat ki ba go through ye kani ki ba don passion dati. yeah if you are very passionate the kilong sha ki ba je kata nature ba yo ding pulang passionate kata go for it sama ngamlong tala ngam I don't care tala yo to you ki connect ki nature ngapan ngam connect tala bat nature ngam connect bat brew tala bat ke brew to apa siyang nga ong to ngan ong ki nga i bakili no hikay ta pick like what do you want, what is your aim mo baki join forestry baroki ong ta officer nga ong officer de leklam ong ranger officer te ong only ranger officer ong yes no aim high, aim for IFS. Then like okay, I'll aim high and aim IFS. Ngat hit got na ala bunteli te lagi got ngat hit. Got ne got Clear ne them. got em la klan pulera. Tip don't share like they got. Ngala bread like they got. Chalo. Takadaw hopor ba yung stol de ba I am more into this stage namar ba but I'm very grateful part bangalay siya darodon namar ba hadaradon nga laban explore iki ayu jo nga
Namar bah deradun nga queue skill jurong stage nga le public speak nga I speech nang ta nga host nang ta I do program tanga ngolong connect ken nang ta. So long oh, this is where I belong. This is my field. Ma tang oh, if I'm good at this, why should I do something which I'm not good at? Why should I kamu force myself to love the nature lah? Huh? kamu Why should I kamu force my hmm? Kadeh kita teman-teman lo kalau long no dah kumui kalau long blessing in disguise but people Yes, shiki but yes, he yes. realize but ya ka Oh, linti nga realize pat siya ken. Realize pat siya ngong no, kini ki perlok cho nga kilit MSc, kilit master tang ban delay ka unemployment. They just don't want to feel the unemployment la. Ngong no, I won't let that happen to me. Ngam tre ngong let me be unemployment mas in the bachelor. Namar nga EM ki perlok cho nga mas in the bachelor kilit master tang banam snow bum don ki bum don tre bum don kam. Just to delay the unemployment. Di first time ya semua mata dialog delay of unemployment high. Okay, make sense, Namar make ba sense. namar ba nga third year tagaday fourth year mo masin poi fourth year everyone baro ipolok nga gila apply MSc siya tas ta gila ki ong balim late MSc nga ong am la biang pingata I'm done with it now. I know myself. I won't be a fool anymore to follow blindly. And Hmm. I'll do what I'm good at. I'll do what is me. But ay mga Hmm. katangan la. Tiki ang oh you'll regret it. Oh mentaki siyang ying lagi. Dus mday tumi kisong yeng kipet yipi. Tatakin nga ong ngala ong pala itaki perlos nga ong you are just delaying the unemployment la. You Hopefully. know, I know you in and out. Nga ong ngala tagitin. You guys are not serious with your studies. Even me, I'm not serious, but I'm very honest. You be honest with yourself. Taki Kadai. ang no, kumta we then that tamata pa kaya ang should have ki manta ki ong pat I like you feel belong gila ba nag Dah, oh di buôn phạt history plan hang ta. Cho ini tu batai yang ila daki ong baduna kam ha kini kisngi menta. Ya kanu ka kam baki ong duna. Habang ngapen ngapan ngai baka kam ka buôn ha kam tam hasur sulong. kam sarkar kan beduna ma kita kan beduna tang baga kiwe ki kam pat namar ba sini siya kumbanga ong hakwe video ro ba yangi haduk menta hayeng hasem ro kirang ong bom don kam ta batray made bat sngi ro ngi tray ki projects bon tli projects ro may dang ong de kli ki bru tray yu konjung pi om don kampe Shu trei kum tu umpat yo kam habang long ta. pat yo kam ngong so kum batray bom don ba dag pisa children bank of India ta ya should kum no le bom don kam ma em sini ngi long discriminate bhai ki kam jange no discriminate we only think ni perkhat bai ke dai tangka kam sarkar ke dai ka kam ki business gitu betray ki bede dukan kim dai ki kam kim dai ki kam kata ka dai ki mentality kata ka dai ki mindset jong ki palong destroy ki palong very bad kan we understand it kata ba pikwa safety kidon ki beriu ki ba who's good mo ki ba biang haka ban talk ki kot ki ba strong hadas ban strong hamid ban lek kita ki kam that is good for them go for government jobs because people also you don't come ki betray sarkaro you don't come different departments ki don't come tamba ki like if you force the ki force part kumangi ki belong a free spirit ki belong who yang amaro ngalong bay the people yang hagaway kami nganam long ngam la nga
I need to go and explore ngakwa ban explore kita ki creativity jonga ki ideas tu jonga kwa kita. Kami hapra ta. So kata kan. So kai berdunahi kedai ke kam sorkar. Tang ba ki kam ki we ki kam ta as long as there are many problems kadon bagi kam. Kadang bon problems, kadang bon ke kam. Kemud dem kam kemud dem problem syu ha ke society jengem. Kadai. Ngaru hita kaju ke logic. Kiong ni kiong ma. Kiong na nomor ma la bun pla du briu dan kam syu. Ngapa ngasngo ba kanang bun briu kat tanang bun ke kam. Nama de pipe hiyeng jo la jong ru. La dan tang le pisa tang morwil ni arngut pinyo kam ayu bantre hiyeng dan kam bun hira. Tining la bun briu la bun ki kun ki siu bat ki we hang ta pinsi i ba kadang kadawa ha kam ke jam. Kebomot ba kat nang bun beriu kata nang bun ke kam kita ki problem skinang mi isi bun bat kata ki solution ru ngindang hab bat mi isi bun solution dan ki problems tingarong so kata keju so we sharing the same thought process Dang bun briu kemud haying dang bun kitiar gen ban side. kade hatu kejing one factory lani industry hak jela jongi khamta mari boy east janta hills kerap shisha bani okam kitrai jela hadu kanu percent try ke yarap Kika ka kam trajel hado kan pesan ani kata ta. Kani bangin ya keren ni kani nomor penmo ngan subatai pi ker komlong ki factory mo kidon ki factory badan hang ni lar piong ki factory hi kidon hala ki jong jing don kam ka de ba ka kam ka jam kidon ki grid ba pher ka kam ka jam ru kidon ki baterai kom ki nong tray ko nong gelas ngi kidon ki tribal kidon ki officer kidon ki technician kidon ki engineer bat ki we ki ba kat kum kucing dawa juga kam ki haban lap kum tahi lada ka jela ka bapdiang ini ki factory kimdon ki qualified people biki kimdon hak tu jela jungi kemudian kimban si haban wanra na shabar nakata ka daw sa ong ya ki babun ba ki kna samla ki ba ya hakajuk ba matali ka baka jingpuli lalong ka pertek la shai ba ki babun ba ki bala ai ki guidance ya ki babun ki kna samla kalong ma ma pin tibet ila dia haki skill haki kam lani haki jingpuli ki ba pher ni ki ba kum kini ki jat corporate industry kemudian ki corporate sector sorry ki ba wan hang ni hapo jala jungi ba ngin yo ki kam ki cham hak ti ki jaka ki bun ba ki ba pendap ki engineering ki jong ngiru jong ki dan bun ki perlok ki jonga ki ba pendap engineering ki jong ki tre hak ni factory ki ba pher ki ba dan hang ni hapo jala jungi den re we bi ki yo ka kam sarkar ki i no ni ka corporate but ki let nyo si kam sarkar ti manu banwan ha jaka jong ki kinwan bi ki bre ban bar jala balai nomor ki qualified people kim don ha jala ki ban jala ni kim don dan ni kim tre ban tre sa itu kam nama ki kwa ka bakam suk lani ka bakam long convenient ni ki ka bamut de kam sarkar ka bayo ya ka shuti bayo ka allowance bayo ka pension ber ki ka manong no ti ka wehi ni kini banong no bandon hi ki industry ni factory ha ni ka jala jungi ka day ban ka di ban long ka jing toy ha ka jing shisha tin re na ka daw duna ki qualified people ti kimban si banwan ra na shabar kalong bi kum tabi hi ti ban but ke jingbam don kita qualified people ki yo daw bun kini company banong ba namar ba phimia don di mo phi tingin ban si hawan ra na shabar ti lada lej ban kli pat banong ba beli phim thap ki jongi ti kimakin ai daw bi kum tahi ti ban habakut ngi ki khasi ngi hap shukla kum ba ong manur ngi kala kum kinong tong jong nur jong no ti ladang siya kelas tang kum kinong tong tingin poy si iru kan tingin yo hi ka kam tama kam lalong tang kam tong sudah kan kam de shu pa kam spa ban kamay spa lani ban kiw kedan nga kenal sa ko gijingong jitu kana pa i jungi yong ma naikit dai but way u barjala hang te hapo yu hapo ka hapo stand gym yong ma yang ngikit dai kumju hakoi dukan ti yong na banga ko ablan ko khampher kham yu kniat yong ali but jip no ngali le ki kam misteri baki we yong no tau dos jongi une be kata dukan dala ong la ai pa ngi yong ya yeli tre kam la manga rum jutre wang ne be hang ta
but kita kisngi be itu yang ai kata kana yang ma menta ula de utrai jong kata kedukaan ke bau belah ti 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 ipa it bepli i klan kejeng temen jong i da kebasu lalong no i trimestri tang mandre i kejeng im jong i kaklam i kamla ban improve hakata kedukam manong ba hoi ila don ki kon ki bi ki we kiba kita kejeng yo jong i kejeng im kilabon ke hakame de expa musim tiền re idon ba kijing benyau ya kum kita ki borok kamut ke bathau yu ke bathau ba ngi ki khasihi kat kum kijing benyau ngi kalong mangi ngimla ban yasha ngimla ban up yu tu so ban mi suki teh kijing im tiba de nakani ke daw bagi babun ma kum kini bawan ban seng kini ki business ye kini factory bagi ki ne ka pen hajaka ba kadi ban aikam ya ki jongi ka aikam no ikiwe bat kinang yo banwan ban kamai spa pat jela jongi kai kata jing sungu jonga kan phap som no Kedai kata ngatur agree bhai thi kata nomor ba sini kidang duna ke ba kumtai ki yolat ban ong bam dan skills dan you kataru ba at the end kan you ba kare mindset jongi ila fall kata mindset la long ba default la don kata mindset ba tang ke kam sarkar hi bala ban you yengi Tadagwan kita ro ngin no kanang ba will go for ki kam sarkar ban le kam sarkar kata I mean kare pindalit kini factory po Eastern Hills kati than clear jungi setele ki babun kini bawan sa Rajasthan bawan Gujarat bawan keleng leklong ki technician ni ki engineer ne ki even ani ki babun ma ki pos per pinla be kita ma pimla ti banong ye pindaong ba nitrate tu kam tu nong temanu ta bantre don mo na preng jopi ki bantre gani de kilawan okay to ngilawan nang ni bantre de tre tang arbna lai bana kila ino nomor kimla ban ya sha dan ke jing ya sha nara ngi em ke jing long jong ngi wat ba ik basuk balong very quick ban pen ruspa ngi jit pat ke ba you ngi jit pat ik balong sustain balong you tak kam sarkar yes we want something but we're doing something ngi kwa or life ngi kwa ba balong kotai tamba ga action pat jangi balong bat kade tikna tali tikna tama of course yes ngam ngi long ngi ting e ha ngi kade ting e ngi kade Niam ba penting gitu ki beriu banabari balong kita kam suka pinsa babe pinsa ayu kita ni ngalai sengawi kita ngong don't project your fears on me man you're scared I'm not scared piting ma piu balai ban penting at the end we're all going to die at the end barong ini yablon kade so why not do something that is meaningful, something that really means to you, Ken. But why are you here just to survive? Why are you here just to survive? You are here to live. So live your life to the fullest. Pinlay you the plat boy 60, 70, and then you'll be like, ma sangkum to. Sangkum to ma. Paya you P1 sini, Pilet school, late school, what kam sarkar, yolok, kakon, penlet school ikon, penlet biang kejuk sistem dan yap. Tangan tak biang, kemud, ayah. Ngatakan terakhir lagi kita, untuk beri penting kan nur. Once I was a blind followers, but not anymore. I dialogue ubro. Bakut, hey ki ai jing kai kumno benang public speaking one shingi one chicken palm we do that. Yes.
If you come, and he will teach you how to do public speaking. Ilong One, Robert. say one. Please come. What Tambah ada ki ki? you pat ngasih public speaking. Ai biết si dus kat du la keren kat du pila trim. Ai biết experience, Oh, not textbooks. oh, To. nga yang To both of you, what keeps you ini going on your worst day? Who or what saved you when you were at your lowest? What does healing look like for you right now? what keeps you going on your worst day? I think for me and what keeps me going on the worst day, it's it's the it's the love that we receive, the love that I receive from people. So don't kaporba, I don't feel like doing it anymore. And then number one text ba, oh, my children, they used to watch your videos. It means a lot. It helped them going through tough time. And then like, the thing that I'm doing, the content bangi ay, it means, it does give value to some people. Kalau ka ay jing hirap yake. Because humors, laughing, ki comedy, it can heal a person. Just like music. Tong kata that's what keep me going because namar banga la bunsin bhala long la do man sim la you klem kwa shu ban ayu ban shna kita tangba. That's what keep me going. What does healing looks like for you right now? We are not completely healed. We heal on heal. Mafipat bakot, what keeps you going? What keeps me going on your worst days? Hmm. Shamo, if there is a worst day in my life, what would I do? What keeps me going? Nga Hmm. try kawaning kong hi kadai I would always fall back to the very beginning of things. Hmm. And kata kadai silence. Ngam shim motivation na nuru ngam keren ngam nothing at all, just complete silence with. It's a moment where lalo na kuma kasulong bit kuma supos luti na dong sedong kuma freeze lut na dong sedong em. So okay. Lada don kam reflect ru nga reflect hang tu lada nga don kam reconnect ru blay ru kanong hang tu lada nga don kam ban smooth hu ya ka jing shisha baling nga don happening situation ru kadi hang tu. So it's just complete silence there. And then nganda la along disconnected lut from everything em. Then nga sedang mani ibang dakaway pat ka picture, dakaway pat New ka perspective. point of view. The way perspective I mean then that's something that I would do nadu man siya nga julong kumnahi who or what saved you when you were at your lowest. Of course undoubtedly ublayhi tinre in terms of banong bani share ya ka support klinik support system go jonga kidi kibahi nga sem jonga be and nobody stands the closest than my wife, my kids. But ki para jonga ki bahayang sem jonga ki dikini bi badan me hakti hakajat bet. But healing, what healing look for you right now? This is healing. But ki gifts badan shini. Apparently okay. Ki give yung combo ne. Ta. Mama kan paham boleh nang don dekat pi sa pen mi video shushu pan yo page mangi na Good ngim night. jumes video shushu. Bye bye, good night nata. What's something you're afraid might never happen for you? What's something what's something you're What's afraid? something that you are afraid of that might never happen for you? See, talk. I'll go first. I'm afraid of not getting old. Ngakwa apan temen. Ngakwa apan play at least like kumno 65 to 70 at least.
Of course lah, kajing kuat sangat around 85 to 90 Jaman re, I don't know, but ka lifestyle ka bengi mata tungin point yang syatar ngam tip. I'm just thankful mo nga susungo you blay ba ngadan hakamet ka bakot bakya tangkatahi ka bakong san. Re, the only thing he bang along kabanga tieng that might never happen for me is getting old. That is something that let's say kabanga I always want to grow old. But I've seen a cherished old life manong no jogi mi pa i jongan and I loved it. Banglai gi bahiyang sem balong kide kum kita ki fountain of wisdom te haka age ki jong te. So I want to see that. I want to see how old age wisdom looks like or sound like. Yo day banga klet biet nyo te lakot ka speed. Okay? Something that I'm afraid losing people that I love. Oh yes. I can't imagine that. No, ngam la pan imagine ni kata ba. My mom is getting old. Medyo ngala teman mentang. So I'm very afraid. Ni kata that is the thing, and my family as for now that is the thing that I'm afraid the most. I don't want anything to happen to my family. It's the thing. Kata bang thing. Ta next. Pilic 3 mayu bakun kong trash. Tili BSc first 3 nga ngalit BA philosophy. Oh, Peter dang .com dong, pidang la ban .com tu. Nga na kami dia mamar kasi. Ta kum na bisngo bay day berkatu katma lumpong deng ngala jubab mane piko jubab ayu kun pam. Abang la abang don bantu. Ta. Balay bani life katamit namar bengi day ki night owl. Ban kay no shnong jungi pi bakut shnong yu mo kum to. Ini besur kiru idon hi nang ta ya ka kam jong pi ki ong ka kam yu bakut ong tong ladap ong mene di Bachelor of Social Creator tu ladap na ta piti bakut balay life demit mo tama biang hi pat ngi bam yu opej mesngi mo bos kut and confirm. Yes. Bachelor of Social Content tong lapoi. Kaning ladap to ngilayat satu mene lapoi to ini confirm lelok no namar la jan expiry date ngai. Empat tahun kita expired ni. Still fresh and young, brother. Kare ngalih ka jong confirm late ngam pat bana gi iru ki sia mai klai poi she. My favorite creators, thank you so much. Kaya aku nang ke isyong Ha? Pila kan no benda. Ngan dap ar khundai minta benai. Ar khundai snem nga dang ngai thu ar khundai te. Oh. Keloi lại phê. Te ngakwa panile wrestling mergi kondus. Da pila kham temen pila wrestling kuno la pang sengkai. Takada mo ta kam gym. Kam gym. Exercise game. Takada kay dan kam man exercise. La bilang biang hi kemet dan kam man exercise bro. You only need the energy. No, disagree kata. You need exercise. Tapi bisa exercise. Like kai futsal. Okay, and then pidan kanu kilo? Around 65. To. Ngam jile exercise ngadan 53. That means you need to eat more kan. Pide benon kam man bam kan. This is healthy. Ya, tahu. Terus tenar. So bakal fancy juai oh gitu. Oh, khamtam gitu kibai you hapo Instagram. Tip ki kita mo? Kita gi tu pra. PCR ngote pia menam siya ngi jobless tiba kan paham ba. I menam. Kita I menam. Ngaru tip ngasai kren tinsionong try. Ngala na video spang jing kay social content school jong fi ngala invite collab YouTube jong fi ngamyo notifications ngala share collab link Insta jong fi no reply. Manu ini mo? Yang ana ye ba kan paham na subaban you? Morbang ngamyo notification ye kan? Terus ka
Yes, kan paham ke comedy be pi best tam video jong pi. Ai tang si lain ar lain nya beta jongi. Cái comedy và phía best tâm hơn video trong phê Dialog này dialog cũng try. à anh ngam tip su là cái balong favorite videos yung the best banga best every videos banga ai bay naman same thar thar the pikwa ban ai silain arlain the kis kremere rapre that is But kremere kepen mi video show mo sa mem kidang kepen mi ke video ke short film jong kini. join board Salik ba na join tindak board phim chụp pa show marngar. mo video jeli la slam ba Kadai bro, kibun kadai. kibun ba Ba. kibun ba ong phim chụp phim video show mo đang sudah permi lang ong phim chụp pa show mo video jeli đang sudah permi berbutang Reverse. kalat ki Uno reverse. So, if you're being completely honest, what's something in your life right now that you know isn't right? what's if you're being completely honest what's something in your life right now that you know in my life Mm-hmm. mm, what is wrong in my life lah acha ngan perkhat what's something in your life that you know that is wrong kota Mm-hmm. Oh, last time we perjong. Excuse me. and it's very hard lah ban jumpa pikirnya bahkan jumpa Ngati pikirnya ngatry ladong which is not right. eating habits Kemudian eating habits. Kasi siya hindi mo ka endorse kini mo. Kalong kumni because ki jingdi pangat ki jongi they're so infested with sugar ni. Kapaploy nga bangangan long guilty ba bangangan di namar ba man kapor namar ba I don't take alcohol ngam ju ayu ki jingdi ti bandi pangan latnya ka fresh juicy mengamdan chu dikiwe ti occasionally ngasa chim kumi kumatasi ng atat ba baniyo bagande wat so ro ngam yo su dan dukani hajan ngam mansing haptit ini and this is kani dikaw ka Red Bull Red Edition ka belong watermelon flavor ka bam dai kum to Red Bull blue ka tuam ka ba sma dawai ka to ti kini kilong blood ha ti specifically ngaji ti kani ru number ba it's at 11 gram sugar duna sugar content tinre which I feel that is not right is even to consume something kibalong kibala ban long kibakum kinine bikiwe kibam long healthy te namar hangni kadon hi dalam bakla kadon bigit ho hangni ba it's not recommended for kids somewhere hey til but ki klung khna ki kenthem sorry ki kenthe ki ba armet but which means kapan pau sai ba kadon be hi ka kita ki jingkta ti ka kwat kya which I feel it's not right for me to do so but mar hakani kartali ke bangi don mentan lor bangam jushitom tingam kwa ba kum kini ki ke brokhat ram de kani ru nei ki wi ki jingdi mangadi even occasionally ngasngo ba kala ban kta ti ya ka met kapat and I know it's not right. I've changed, of course. Ngala change ba by day pagkatali. Daong change lim daong hiru bangala di pelat ru. It's just something teman dengan susung tu pat ba kamlong. It's not healthy. Tema I feel it is not right. Katay bangala banong. I feel what is not right now. I think ki habits ki procrastinate mentang ala kamlong
procrastinate lagi. Oh yes, ngaruh. Ni ngabang baik. So addictive with reels mood bandek kam itu lah pepek reels lah. Lah going all like. Nga nga siya yes the piong na ni. Kawai ni ki UM ke procrastination jang apa nam ke deba ngayo dawe ba ang badon kun. Kaya procrastination hipat ke procrastination pat in producing content. Pitin nem ngadon nanta ki footage ni around close to about 500 GB ni ki ba nga subu kum tu nadu bang wan Austria macam senam nga kampat penmi. Lah La sisnem. Di tanah kadang nomor bay la ada bring kawai nga ring buntar ki video ngamla ban penmi shooting ngamla ban edit. Do ngala sim jingarap ki la don ni penirap ban edit ka tu ni temalong kam don ka tu personal flavor pisu ki video selite le pimla hiban ai ayu long kam internet kam dan di tu connection dia. Ti ngamban si ngahab ban shong hi por balat tama hi por balat pat amyo ban shong bit kui menong no. Ti sukidan mi responsibility sa ni tai which again gumapiyo ngala pa mo relate the procrastination thing ka ba ka content flow kan one way. Ti kadado bang haban prioritize bit tang kanu ka bay ngala ban yo jing mentoy menong no. Anyway, thank you for the question. Ni lah long pepek reels lah sekawan. Keren ya. Nali ka juk mata walau That kita. is something gila ban na you ta. That one sofa in every house, the chair, the sofa. Ko sudah daftar baik. Toh, bakul pinang train news reporter, yes. Nang ta bakan paham pila jan engage na kumno. Ila jan hi tang ba 4 don kentai. Hey suma. Jan hi tang ba 4 don kentai. La taxi situ sini ru tang ba. Bakut bakam give one life advice. Swim. Ketua piang tu ni. Piang tu kemadu mem. Not just stand, don't just stand, swim across. And you see a different perspective altogether. Survive, don't die. Swim and live, don't die. Do whatever it takes, but don't die. Vibe the legend. WFB. Menu yo chem ya makan pam. M ke pinting wakwa O A P tang yo chem. Isa ide na stage tan amlarem ni dengan bakla I savio. Agumta. Asa. So text Instagram. Terus doai he. Baku dikai lang kumno ban upload video YouTube. Please one join yaki courses ke jongi. DM pila ban call kidon sepe ki video ki bang kadang sudah tap hapo ka reel ke jonga pila ban su klik tu number phone pila ban WhatsApp tu number phone ngila ban IP ki jing tip company ya. Bakumno ngila ban rap IP mo. Oi. Number both of you are still handsome. Oh, pang tu suppose nem menit. 40 yes. Yeah. Thank you so much. Cross 40 also will be handsome only. Yeah. And kenja training yere ki class 7, class 8 bakut mentah. N. De piladap class 7, class 8 tamam ni belong underage mo. At least pidi ban cross at least 16, 17 years pidi ban cross ba pipin semua tu ya ka pertai ke Maryam de pi dang kena kamlong ngim encourage tu. De pi dan kapras nem even better. Bakut share tu ke ki pasna mi piru tu ulas. Yes, ngadam. Iladam. Ajing siya ngamud ban push menit tamang ngapus itu humio kan kadang. Ngasapus nulis sahi. Okay. Hello kimi Dino pana Bino. Slayo jing siu na ipat. Pio jing siu na ipat. Jing siu kay. Bunia makan paham le
kadai company MLM pi. Oh, MLM. Oh, MLM. Oh, ngam tahu lagi itu company. Ngaram sustar bhavna discuss. Pidan skills you mo ba pinang ba ban pin samthia yang i sunai. Kani gikot ke communication skills. If you na kan pam. Charming. Ya la skill samthia. Hatu pisna content film nagbantag ng pen dal din nagbantag history. Nagbantag baro. Kadai. Ngaru, I would totally agree to Nagbantaban that. kamay jack po, nagbantaban ban pendaki kibriu, nagbantaban for the legacy rumish na. Bakol kung sa sagaway ki iban ni. Bro gitu program kaliakin le rob sumani oh ba scam nam. Ngila jule teng kani ngatang haban le biang physician. Ngin sa you. Tung sa perkat sa. Ai jing tip nga shipang iba san ki style iba su jan namar nga tip ba pi adap shimitiwi iba kan tham na talk namar nga rung nga su jan. Kam ngan ai jing tip ka mo pi ko ai jing tip shipang training jungi is a very professional guy. Iba san ki dia belong professional ba i kam jungi. He feel like he's very long perfect asa. I know about him ni kita ki ngasondur mo ngata ngam benarai kita ki ban ring video ngata ngam benarai kita ki background kita ki AKA tumufan wong em tau kam dong kita ngong pelai mo wong ba kini kin tan attention instead of us. People should look at us instead of those thinking. Oh, that is very long detail ba mo. That guy is good lah. Ti kibaladan ke business lah. Film ni. Hoy. Namar ba? Namar ka AKM kadon ko video bangala. Bang promote am. Ngapong no the jersey Barcelona. Hagta video instead of people comment sa pangkatag training am kay comment pitinay jersey. Kadai. La attention show way tala. Kumula long useless kin gitu video. Indirect marketing in along now. Indirect marketing. Nasuday Nasuday ko ba ang ko ba? communication skills ko kam? Oh yes, it's a it's the most important skill. Best part it's the life best part. lessons. Yes. Toh Follow ti us, afsha laugh and also learn. yes. Laugh Live, and laugh, learn. Yeah. Yes. Love. Live, love, laugh, learn. Adi lang misal tuli. Yes, live, love, laugh, learn. Oh, best ada L beda. Toh t-shirt na la. Live, love, laugh, learn. Oh, di repeat L can be so many things. L is a very dangerous letter. Syama tiana ta gini kumno bite baduna kita kasih jungi hatu pila bana ki statistik pila badale survey ni pishu kwa dikan ketin temen hang ni. Te toh ngan shu ai ke statistik. Kat nungut ki IAS kasih bepi pila hang ni po jela jungi. Dan kam statistik ong mapi. Dan namar bale dak baburam mapi ba nei kong na. To page mapi menta the last menahakani ke bedang sudah begini ke exams IAS menahakani kanung dikasih bapas ong mapi ngamong bagi kasih jungi di biet kadai namar bangi ngimla ban encourage ki brio lani kata sistem jungi bangi agren no mene berkan paham kata upbringing ke jungi ke society ke jungi ngimdon ye ke jungmut kabangila ban pinkentiu ya kasap kapong ya kapuli kadangli syaka ta kerdan kaba kinlong lang hakaju ke level bat ki briu ki banabar ki kin ya khun lang bat ki kin job bikin long hangte hajrong lada pimla bandon kum kita ki jat briu dan kita ki break belong pro je bieng ki pas bat ki bala ban le kim lang salang kumnu pi perkhat baki ta ki position ki bahe kin yo ada ki briu ki jongi lada kim long qualified
Ti ngamong tang kata naik keren nginu pali keren statistik. Namal ding keren ta statistik pinlap hi kata. Nomor ba kani mga keren pang lima experience ko jonga hi ke banga ngalap nga bangala ayo i beki perlok jonga ki tre ha ki jaka. Lalap ru ki bahayeng ki ba persang balik bentre hi ki jaka. Bat ki don ru ki katu kat ni ki ba ngalalap ru ki ba ki la tre ki la mino bat kum ta terter. Kani kan paham kadang dei ta katu ke bede katu ki factory bat kiwe kiba Shpang mene. Skills. Duna Yes. ki skills. Exactly. Tinga nga ngamong ba kade ba duna kibri batay tungong kibun kibri. Tamahan repat kumoong biang mene kini ki try jong kini factory, ki try jong kini ki company pe bukan hang ni kini yo dal pe banum aikam yang ki try muluk they tang na kadaw bingi ngim don ki qualified people. Lara day biki don ki qualified people te bale ba kibun pat kibriu kinongwe ki batare hang ni tila da piong ba kibun ki khasi tingin ni likpet da pikwa bi ni likpet le shai ru chol ni likpet shakawin ni ki company chete tiban kin pe manu nomor beli ngaru ngala jule interview ten akong kitu ki jaka tinga ngatip ke ngayo i ke tila da piong ba pikwa ni likpet chol ni likpet tinre bat pinyu i kat nungut ki batre haki grid ki ba khamapo bat ki bade ki khasi bat kat nungut ki batre hangte hajrong ki bade khasi pinsalap hi te and facts and figures will speak for itself mo te handai kani kadi bangi ni krentemen bani I men sim amdai ben penduk mesim inu mo ti handai ba pinong pat bangi lepi kwa ki statistik te ngatrai stang ki jaka leni kini factory hi ban ai ni statistik ki badai mo Kemudian kita advertising jong pihak by day bagi skill sarkar day tang ban penbit pajba mo. Pimo banong kumno. Kaha se Kabaru kaha no bhai. ngini ya keren Jepang juga skill. Kaha se kaha bhai, kaha se kaha. Tom lele kulish bon ngi buram meka jeng komen jong pimo compare pi komen kumno ru ti henry ki advertise jongi ki endorsement ki jongi ki ban promote bana awareness ka by day bat ki lat ki babon bha. Lada Yes. katu ka skill ka bangi ngi peniling ba jong ki ki advertisement lada kamera pi it's okay. Ti pila ban persang lagi gi skill kidon gi skill up dukan kidon gi skill trimesteri kidon gi skill nya akali ki babon bha ki bapim don kam training tinrei ki briu hi ki badan kam training hi pan kala blong jing mentoy desi phi kam long jing mentoy ni parajong phi kala blong jing mentoy pila ban share kum ta kam ni tinrei tang na kadaw ba lesi ba kam dei ram ta jong phi kamut ba kam long nam ta jong ki weiru Yes. Kemudian gitu advertising yung pihak way de bagi skill kare tang kaba penbit pajba mo. Kaha se kaha gani bam stau shu tai kren. Tam lele. Tarai ni ba rangi kun ni kwa bani kun me. Buntang bar jelas sudah izan dia ka wei kala jot lupa ngamong gum ta nomor ba lada kasnong ka thau hi ka biang ka pen klan ya kita ki rukom peniat snong kerkom penrung kerkom sa kerkom pik perman ya kerkom sa kerkom rung kerkom mi kan num dei ben bu chenge nomor bagi babun kita ki bar jela ki bawan sya ki yu jongi ki jela jongi ki wan ban bela ti henre kim dei ban wan buhai snong ko menong no dan ban tu no pat ya ki opportunity se bengi don dia lada ngihi ngidon ki beri belum qualified ti kadai hok kan komiti ba mene ba ong sepang jong kani I hope ngada kermen banga bakla ngakwa bangangan bakla ngakwa ban bakla benong ba kibun sisa ki khasi kiba qualified bat lada ngabakla manga ngakwa sisa ti bangan bakla kani kanang makin bun ki khasi jungi bantri kini factory to ngati support tang para khasi bamdai khasi ngam kersandra That is Ibu lama India belidos kiba sah India berokwe di kimni di tang khasi sudah ni pimon banong dera banlong. Ni yes dera banlong ki ba badon kata ka mindset tamangi ben. Ni don come ki we ki briuru. Ni don come ki we ki judge ben briuru. So it's all about collaboration. Ma. takan kelama India ni speaks for itself Yes. Nam Tikan kersandra. we
Opportunities ke babun healthcare la kena kin tip hash pang kani jung pulih baki placement kan long bayrap ha bun om tang ki ni j ani bj yes kadai bakut bakan pham ke ba phidon ban le dak bandai kun samla jungi ban wara ke long tip tip lay kum social influencer babun samla mata ki phai khamat chipik Kayu ba pidan ban le na banta ikon samla jangi ban wanra ya jinglong tip lay kum ki social influencer bo bun ki samla manta ki phai khmat shape ta kai bang la ban la ni bang ila ban le ba ni dei ban im shwa ka ta jing im dala de shwa ka ta bala ka ba biang ka ba kadai long authentic hangi live for kenamar ba example dengi keren kat bakran ru subuh dah kejing im jungi pat bat kata kerkom keren jungi pat kam yahap kemut nilong kipru pa top taka ke action jungi I feel like ke action jungi ba it's the most influential dari kata kejing keren jungi keren kat bakran ru tamba miepai re tamba ke action jungi de kipru kitip oh ke action long kum to yahap tu jing keren very long ka influence ba Nabi ang kadai kumbawa ko. kadai ngaru nga kadai ma ka katai ke ba kong sa ngaru nga shim katai bit ba kajing imi hi bangi im ni kani hi kalasen bat ka ikban ajman sim ye kibriu te ngimdan kamban keren bun kabening kong hi kadi kajing long jingim kan mento yu bi hi keren kintien jeli jo kajing im jong hi pat kam ya Kami ha. kampoi shunu menong no Kampoy shino. senai besat kan perkhatlem ki na kabenta jungi kublai munu kumno Syak kan. Kilit ba no? Ima balami de terai munong ngumnu bakut kan pam tell us something about the stolen childhood kaplim kata Kaya sa student jalon. tip ngamban ira ngamban page hai bakut love from Maulai Nongkwar yeah Maulai suggest lang ki nursing institute uma belawan ong mapi Kibun. Kasyong ha pipa manta. Siya ipikwa ban like which city do you want to go? Da pikwa ban like siya ni siya jala jungi iro ne. Nila ni da pikwa ban like siya Bangalore. Kasyong ha pikwa ban like siya ay. kedai mar kibun ki institute la pikwa mi shabar leti ki bun bha ha shalom man Kita limited itu bisa Japan ruab. Bapi promote. kitu kimdai ki Japan kini bi menit replacement ba Apa ni try mah late placement. ha Dah, okay. kan pam permi jurai rap biang kontras rapping kum ki old video jong pi Yes, ngin sepen mi very menta kata hai bang ong ip. Tiana kong fresh. Masa belajar ngisai no. saya su bakut piru akan pam setelah man pe temala tiap palat bye good night di gibon to kini pen kun no hi tingin ya nyok wood pen kun no kani iba good ibun buit ti start tu kumong i prestun man kesan senem pen biet biet but looking forward both of you to collab again. Yes, we are collaborating every time. Good night, both of you. God bless you always, no matter what's going on. Keep going. You're doing better than you realize. See you next time. Thank you so much. Thank you so much. Ini ya diam ahi. Kaya Tu kan? I think agak gede simpenar. Aktin war. Oh yes. Dia pang pocket Money pocket bami bami hapo GP hana kiong bakla open sa jalur pisa account. Ani I'm not a banking guy yet. Tingam da smuthu. Don't take financial advice from us. We'll make you go bankrupt. Ikan do seningkong iwe se. Ikan do seningkong kadeka jingrwa jong jasiling do. Yes, jingrwa Auster. Ha Auster katu mengi ikan do ningkong. La popular bro tu kopor. Pikai ni mi ibam nang paring ibam lek ban kamai YouTube pikai ni pikai ngakwa wante de pikai yes ngi kai lo ibam nang paring ibam nang tang hendi ru
One, no problem. One bet. Ngi pedang bet. Hello sir. Hello. Kidum putia asamo tangin yashim no badum badam ki bes bakut ngi dunasha ki brio bastat khasi jantia mutkum IS lani bunjatmu nadu ki kapsnyu halar rembai tangi khar sudah wat ibarit ru bun ngim qualify. Ibarat ngim Absha. Apa? So ngan suong ngai pi kani ngam ko ban that ini mo. Mde bingin ya that para mengi. Khamtam lengi pra khasi mo sampai kani jitu khana kam dang chujia. Shen. Ngam ko ban ai detail than tin ring ngasukwa ban ya thu pi ya kani jingja kan long kum ka jing ai jing hikai ngi bobun ngi ki khasi samla khamtam. Kalong ni. Dang shen ka don ko ka jing khawai nam tai khun. Ti ngi don kam ya kani jing don kam. Ti bat kebening kong hi ngile ki perlok ki jong hi ki khasi khna khasi jong ti ngi pan kita jing non kam bat ki ong ma ngi IP ya kani hakan ni ka dor ka baki ki ai ti ngong atop duna dor no ti nai wan su ubri wan ra no tang kamar namar ba ngim dan kam namar ide I party berit ti ki ong ngim la ring hawan lang bi ubri tong to wan la biang mo la ikut ya ka por la ikut lu nadong sedong kila di banwan ti hadin katapan sa sipang ki pun ki ong ma long nem bangin wan arngut namar dadon marwe ngi kenja ti ngong atot to kalong hi mo perkhat lang ban yo kam yo ni yo pakai yo perlok ke beningkong ngiling ngim dan kam hira arngut ngi dan kam tang iwe Tiadin ki ong ba tingong lada kalong ta ti nomor bangi khamut hira ti philat ne man pendunador no khndiat mo nomor ba terwahi mo pi ti pendunador no khndiat yo kedor ti kani khumju ni kwa ban man argut ba kedor kani khumju tingong duna khndiat ru he ti hadin tingong lada kalong ta ti ngimla mo ban yu kata tingong tola biang no mlali isu du no bat ki du no senden nadong sedong tang na kadau ma ki kwa perlok ti hakaju hi ka kenta ti ngalit ban lichim ya kawe ka kamar na we barjala tingong ngapit kani kamlong ngala ibiang kala long do dong sedong tanre ngam ilong lasai ka sngi ngala dan kam ti wasoye ngan haban iwan no shwe namar ba ngala dan kam kerki wong mama pidon kam ngan penlong wan la shai mestap khawi biji ngan pendap khawi biji take ngali sim next day kala adap ti ong ma phi yang manta kani kamni kejing ya sha shanu kejing persha shanu ti henre kede kejing long jungi hadu kat nu ngilong available bar hadu kat nu ngilong kloy bengi ngin long kita ki problem solving people bat bengingin keluar ru ban tur ya kam kepada nakmat jungi hatu ngi haban dan kam perlok bet ni hatu ngi haban wat di convenience jong la jong haswa jong kiwe bat ngalap ade kani kadau bagi businesses ki babun ba jungi khasi ngi pulam tang na kadau to service jungi ngimla ti ke quality of service ngimla yes niru ngile hi kata service ka kabade ka service sector jungi kan pham ru phile ita ka ju hi habide production dari ngimnang kecil ngimnang ban entertain ki customer ngi du no ti ban ya kata keju ka kambat ka bakile kini kena kita ki kena ki ba penpam ngalek pat sasha uwe pat ukhasi jongi hi ngapan ni kata keju hi ka baki ki ai kini uchach khamrem tama usai ba khtien ka thli wang bet pet ka dikat ni ngamla ban ai lut na dong sedong ngakwa kat ni tang hapos kentawan employee kamar ngisim dau ngisim ru khasihi tama compare bat kurkom approach yo ngisiu khamrem yu tamari ngihun kurkom kren kurkom khana ti pi ina kani kata ke difference ti la ti takada mo gini bali watang ikami barit ru bengim qualify kamne bengim qualify jisa qualification ngidon ni mentality ke jongi senu ngibu ti ladang ngidon ke qualification dan ngimdon ke mentality nyimpoi ti seiru lada metang yong bangi lapas subuh kijing pas ki bahe ning yang ni benik tri kum tu ka kam he
Ya, Kung kita mentality. gitu. Yes, mentality and mindset Hmm. kung kan paham mene. Kaya bengi don kam. Tila dengi ong menta ya ke kam kaps nyu ki babon ba ki kena kasih jungi ki ba kaps nyu menta. Ki don ki perlu jungi ki bawan mi office jungi ki ong ma ngi kwa business advice but ki le ya ke kam kaps nyu ki pli yang te ponong mensong ki ong ngi kwa ban ai jing hi kai ki samla bekinang man kaps nyu. Ki kum katar kadi mendai tam ki qualify hendri ki harap ru ki we bikin qualify lang ki we bikin yo kamai jo po lang, so we need to be ahead of everyone kan menong no Kadai. Tang ke Siapa delet dukan delet hit jintir na yuta na shilong. kan Ngidon ba yan betul. Dengilet praksi yo ayo ke dom na ki yu kunta. Pakam suk balik yo shubar jelada. Oh tu marwarin. Judam ha suk ki bro suk ki yu ken. kadai So the communication yuta ngiru idang hadukan ro like the day shiniru dengilai tu kemud kisah da kipin igum tu tambah ke action ro the ha expression tagar kom service ro long ai igum tu kumbale dom da who mano even take na news tanap ta gum tu ke hab khadu ke ai bedon kam tengi don kita communication skills the business the kam ijong very communication important skills very important the pilai kat sebalai the pitre kat patre the pidan the sipolok the by trailang the kano you need communication skills pidan kam communication skills pidai ban nang kumno ban deliver kita ki message kita ki bapikwa kadai chalo dah, thank you so much kan pam la amir pala ya dah kun no thank you so much ya yes ki ya barokhat ki bawan nang ni te kamtam iba kan pam iba la pelaj ke por ben masndep bamjai la ikeren ban ni ten ring la learn shibun pa ngi learn mangi ni kong na pi ki viewers ki ba ai ki comments bi per di banga kermen ba pi learn shibun ki ba ta jing don nang bat ngi kom ni hang ni di ban si kenu yang pi hak we pat ke por ngi sai shem ku shibun di bat ngi da ong no good night la biang nei to good night oh idan we to pagi we last ini Jenny Kharkarang, let me collab with you for the benefit of all, but in a positive way. Mo Bako, just to clarify, it's me, Jeffrey Kriem. I chat from my spouse phone because my phone is not working. Biar baik. Good night. Thank you so much. Hey, thanks, man. Can I Ingin saya phone, ingin saya text, ingin saya okay connect. okay Bye. bye Good night. bye Hey, bro.